Hello guys, good evening mayam. Ngasi current se minute manga mu farani lagliba ko ina nakoida group ta community da message si tha khare ngasi se koi class tawro ena do current laglabani na aina sum khanbada class si taw thokona phai aina khallaga ai live lakpani ado khangdaba mi myam ma su yawram gani do yawragadi online da lakpiro khangbai sing share to na koina koi class hore mayam live ki lakrisina करी मथेन चाबीरगे है चाक चाद्री क्लास लोरगा चागदबा सर मथंग दी मिक्सचर एंड एलिगेशन की होई तौसी मथंग मथंग तौसेबको करिगिनो सी याद्रिसिना मयाम लागनरो सी याद्रिसि ओ यारे को मयाम आई शेयर तौथोखरगे ग्रुप ता अदो नखोइसो लाइव लागतबसिंग मयाम लागनरो लोइना गुड इवनिंग मयाम लागनरो लोइना गुड इवनिंग मयाम लागनरो को ay amuktang group ta share tawgeba ko mayam da so ai khanghan khibani kanoda dugi do makhoi class tawro ena leiramba su yai aduna ay amuktang khanghan ge mayam good evening battery yaudre hoi battery yaudra net problem oiraba do di hoi sum kona tungda yengu yani mayam ku sukai de manipur da di hoji flood so ising so khara chawra male na tra खोइना ngasi tawgadaba topic se kaino masi su english tagi ne english ki one word substitution haiba haibadi wahai amada subchin ba haibani ko koi mite ronda hairagana wahai amada subchin ba sar whatsapp ta message ta hoi group ta hablake subject amam loisin si amamuk taw taw nungai ti okay hoi sar yadre handakti problem ngakta ngaire manipur si sar koi ki 2 days sure mai lakta ba okay 2 days sure hariba sunai de su aina leri mafam jiga hojikta mai lai ko aduna ni ai siga lakpaga phatlauna class tawrisi do khoi class hauna ba tawrasi ma'am thengal la roi se ko
यारे मैं आमदुदी कोई क्लास होना बताओ रसी फोन लाइज मतलब माँ जो खंगे सर स्क्रीन दा उरीबा फोटो मयाम से सक्सेस ओइखिबा कैंडिडेट्स ओइदरो होय मानी स्क्रीन दा उरीबा मयाम से एना ताकपदा को एग्जाम दा सिलेक्शन ओइरखिबा स्टूडेंट सिंगो मदुनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एनी एग्जाम दा गवर्नमेंट ग्रेड 3 4 दा सो लापनी मदुदगी एसएससी गी दी एग्जाम दा दी कमन नेबको अदो क्वेश्चन क्वेश्चन अनी दी श्योर लाई एग्जाम खुदिंग एसएससी जीडी ओइगेरा MTS होइगेरा CSCL होइगेरा CGL होइगेरा बोकेब तगी सिनोनिम्स अनी लाखनी एंटोनिम्स अनी लाखनी स्पेलिंग अनी क्या सुरे तरुक सुरबा अदुदगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनी लेरे निपान सुरे idioms and phrases अनी तारा ने क्वेश्चन तारा से सिगिसी रिजर्व नि सि लिंक दना लेरबनी गुड इवनिंग रियास हाइरी सर इसिंग चावबी मवंगदा होजिक लेरिए क्लास यावबा फंगरो होय इसिंग चावबी मवंगदा इसिंग चावबी मवंगदा ले होजि होजिक वॉइस से फजना तादबरो इसिंग चावबी मवंगदा ले एखोय कसार सोंदसु नोंग कन्ना चुरेबा अदुना मफम मफम खुदिंगदा इसिंग ना लुप्पा हौरे लंबी सु मैम इसिंग लुप्पिएबको वॉइस क्रस वॉइस से कन्बा वाटप्रो होजिक मैम यारबा यंगो वॉइस से ओके यारेको फरे अदुदी से अइना सिगा ngasi तवदबा टॉपिक से इंग्लिश की वोकेब की पार्ट अमनी वोकेबुलरी हाइरे अदुगी पार्ट अमनी मदुदा करिनो मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हाइबा एग्जाम दा 10 रक लाखरबा 9 लाख 5 लाख 3 लाख दुमेने लाखरबा कइनो क्वेश्चन ngakतनी एबको से अदु येंग एकोय हौरसी सिंग चावरे सिंग चावब्रो नोंगो चुथरो हनुबा हनुबी ताउथरो हैने हाना एकोयना पिंगलिंगै दा एकोयना स्कूल दा तमलकु मतन प्राइमरी दा तमलकदा एदी मणिपुरी मीडियम तमलकनी मदुदा फंगलै दुगी वारी दु तारे 2000 2022 दा नो इसिंग चावखिब्रा 22 दा कइनो मु इसिंग चावखि चावखिबगुम तवेबको एकोय सोंदसु लंबी गा लुपना मैम तौनके अदो एकोय युमदी लुपते दा तुरेंदगी सु लुपते लबुकी साइडगी सु एकोय लुपहौदे एकोय दो खरा तोंगेबा लैरिदो फरे येंगसे एकोय हौरसिएबको मैम येंगो अहानबसे करिनो हारिबा अहानबगी क्वेश्चन सी येंगो a solution for all difficulties or disease हाइबा नत्रगना remedy for all disease हाइको remedy हाइदि कइनो हाइबा solution हारि मेमोरम दा हारिगा फबा हारिबाको a solution for all difficulties or disease अनाबा नत्रगा अरुबा difficult खुदिंगमा की solution से करिनो असिबु करि कवि नत्रगा a remedy for all disease खुदिंगमा की remedy से करिनो मसिबु करि कवि पेनासिया कवि PANACA पेनासिया को मैम अहानबा सिगा लेरे पेनासिया अहानबगी क्वेश्चन से करि ओरे अहानबगी वर्ड से पेनासिया हाले को अनि सुबसी येंगु अनि सुबना something no longer in use हाइबा something no longer in use करिगुम्बा खरा मथौ ताद्रबा सी नरोइदबा मदुबु करि कवि obsolete को मसी से obsolete हाइदि कइनो मथौ ताद्रबा मसी करि हाइनि यूजलेस हाइरसु यानी आउटडेटेड हाइरसु याई को आउट ऑफ डेट हाइना हाइरसु यानी बको सुमाइना नंग होइगनी पेनासिया गिदी कइनो हाइनिंगे ना खलो मागी सिनोनिम्स हाइनिंगे ना खलो पेनासिया गी सिनोनिम्स से करि होइबे रेमेडी होइबे याई को रेमेडी नत्रगा क्योर हाइरसु याई अदुगो obsolete ना करि हाइबा obsolete ना आउटडेटेड हाइरो को आउटडेटेड हाइरो नत्रगा medieval हाइदि से कइनो पुराना नेबको प्रीहिस्टोरिक हाइरसु यानी प्रीहिस्टोरिक मसिगी सिनोनिम्स हाइबा सिनोनिम्स हाइदि कइनो सेम मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हाइबदी वाहाय अमदा सुपचनबा हाइबा वाहाय अमदा सुपचनबा मयम ज्ञान ताराबो से one who is difficult to please हाइबा one who is difficult to please something no longer in use सिदि मैम खंगे को अनि सुबजे एकोगी सिनबदा मथौ तादबा पोट मैम म लेरिदना एकोगी डेली लाइफ तसु मथौ करी करी पोट एकोई सिनरोइदबा मथौ तादबा पोट करी करी लै कोई इसम समना हायरगा अइना हायरो सपोज इसिंगी बोतल से एकोइना लौ मतमदा बाजार मार्केट तगी लौरगा को तुम लंगथोकपने लंबीदा लंगथोमद्रो अदुंगा पोट लैरी हानगी मथौ तादबा फिरोल सु लैरी
फिरोल से कोई हानगी सेट प्रो चिल रेकॉर्ड क्रियाने तौदरो सीनब्रो कोई सीनदेब दुसु ऑब्सोलीट हाइरसु याय को मतंगी यंगु one who is difficult to please हाइबा आइदि कनागुमो होकु please हाइबदि कइनो हराव हनबा ngamdaba मदुनेबको अदुगिदो करि कवि fastidious हाइरे fastidious हाइरे को मैम fastidious अदो से fastidious की नंग synonyms हम का हाइबा यानी करि नो synonyms नो fastidious की ऐसे मुथत खरगे fastidious की synonyms टी मुथला रगे सी लेसनो को fastidious की synonyms सी गई ये meticulous हाइरो को meticulous fastidious की synonyms meticulous हाइबा यानी आदगी selective हाइबा यानी सी खुदिंग से लोइने पीडीएफ फंगनी मैम करी में टेंशन लौरनो पीडीएफ फंगनी अदो क्लास लोइरगा सुमई पीडीएफ पिरके नमस्ते गुरुजी नमस्ते भाई मथंग देंगो एन एक्सट्रीम सी की एग्जांपल होइना हारगे नंबर 3 की फास्टिडियस आईडी मी एमम लेबनेबको नुपा होगेरा नुपी होगेरा मंगोंदा जे सामा तवरसु नोक्तबा हराउदबा सुम चिंता तवरगा लेबा नत्रगना ऑफिस तगी अंगांगी मपासे लाएबा अंगांग चेंदी हराउना बोल पे पिसन काउसन तो वाबनिना मासे हराउ थोक्तेबा मदुनेबको फास्टिडियस आइदु मेटिक्युलस हाइबे यानी नंग से सेलेक्टिव हाइबे यानी सिनोनिम्स ता voice tapi hariba mathangi yengu an extreme fear of being in a closed space a small confined place haiba ko id kaino an extreme fear yamna kiba of being in a closed space id apik pa mafam da leiraga yamna kiba mi me amama leyeba ko phobia id kaino phobia haibadi fear haiba phobia id kiba haibani ko apik pa mafam da haibadi suppose hairo locker room leitro local room से जो अपिक माफा मने सिगल लाई मतनम अकी खंग मयाम फावबा मदुबोने एकोइना क्लोस्ट्रोफोबिया आना रे सिगी से करी हरे मरी सुब से क्लोस्ट्रोफोबिया हरे मथंग दे यंगो something that cannot be heard हाइबा ताबा ngamdaba तादबा हाइबा को ताबा ngamdo that means कनो inaudible हाइ तारगन करी हाइ कोइ audible हाइड्रो audible हाइबा मदुनी लो सिगी नंग synonym signing में तारे silent Silence is synonyms natro silence saina hairo silence silence है claustrophobia की synonyms ने बको मैम silence है बे यानी मथंग दाई मुका हाइरो तरुक सुबह hard but easily दुदगी broken liable to break easily हाइदी कइनो कंदी कनबा अदुगा यामना लाइना काइबदो मदुबो करी कवि hard but easily broken hard आइदी याम कनबा but easily याम लाइना broken काइबा को अदुबो करी कवि brittle कवि brittle की अतोपा अमक हायरगा सो सी fragile है ना हायरसु यानी बको fragile synonyms हायरे ना खलो fragile सुमैना पागदबा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की रिजल्ट से लाकलनी यामनदी कुइरोय ना खल्ली अयन खंजबदरी याम कुइरोय लाकलनी मदुगिसु मथंगी यंगो a person who leaves his country to live in another country है बको मी अमखगना मसागी लेबाक थादोलगा अतोप लेबाक लेबगी नमक चटखिबदो मदुबो करी कवि एमिग्रेंट कवि बको एमिग्रेंट EMIGRNT अदु अमसो लै इमाइग्रेंट है नमग लेय बको इमाइग्रेंट हाइरो इमाइग्रेंट न करेनो आई डबल एम आई ना होबा दुना सिना अम सुमैना अमसो लेय बको सुमैना इमाइग्रेंट है ना IMMIGRANT इमाइग्रेंट है सिने कइनो अतोपा country दगी इखोई की देशा लेनबगी नमक लापदो मदुबना इमाइग्रेंट सिने कइनो एमिग्रेंट हाइबको मैम से खंगे एमिग्रेंट हाइदी कइनो माइग्रेशन का ने कोइना हाइड्रो दुगी दुनिया बो माइग्रेशन माइग्रेंट हाइबे यानी नंग मसीगी सिनोनिम्स ता मथंग यंगो to free somebody from all blame हाइबा to free somebody from all blame हाइदी कइनो मराल हाइबा accuse हाइबा मराल लेबा खुदिंग मक्ते के माको फ्री तो थोक पाइदी कइनो मासे ngakpiri hariba ngakpiri ba dubu kadi koi exonerate koi bako exonerate mayam gyan tabro se guruji current affairs ki takpai khuding khudong chabal lai rakadra yes current affairs mathangi class ta current affairs maikhu khubi current affairs tawni mayam dugi karima tension lo no
मैम ज्ञान तारा बसे to free somebody from all blame हाइदी कहीं नमा से मरा लाइट्री है ना हाइदो पर फ्री तो थोप दो मधु बुक करी कोई अनाउंस तो बदो मधु बुक एक ने एक्सोनरेट को ये बुक मैम एक्सोनरेट की एक्सोनरेट की सिनोनिम समा हायरे गदी से विंडिकेट आइन हाइब यानी को विंडिकेट मथंगी क्लास था करंट अफेयर्स कोई क्लास तो उन्हीं करंट अफेयर्स की अदो नखोई चैनल से खरदी शेयर तब वाले सुम यंगी यंगी बेको शेयर यामना लिगी a person who writes and edits dictionaries ID dictionary iba dictionary edit to bodo madu bukari kawi lexicographer kawi bako मैम से dictionary iba dobo dictionary semba mi do madu kanano dictionary semba do lexicographer animals that can live on land and water ID kaino laiba kangphal da su adagi ising da su laiba ngamba animal do मधु कना करी कवी मधु एम्फीबियंस को फॉर एग्जांपल हंगोय हाइरो लीन हाइरो सिंग दसु लैयबो खो लैबाक तसु लैबंग अमी कंफाल दसु सिनी एम्फीबियन हाइरो हम ज्ञान ताब्रा तो लाइफ सिटी मी सी याम याम दे कैदरो जानो मई लैथ्रीरा नत्रगा नेट लैथ्रीरा करी प्रॉब्लम नो मणिपुर ददी प्रॉब्लम मयाम अमा लै को आई खंगी सिमदी मथंगी यंगु a situation in a country in which there is no government order control हाइदी सरकार पांडबा लैबाक हाइबदो को मपु पांडबा लैबाक मपु आइसी कइनो सरकार आइसी मपु नत्रो सरकार आइसी मपु नेबो मदुबो खरि कवि एनार्की कवि एनार्की से हाइदी कइनो लो लैतबा हाइब नत्रो लो लैतबो रगदि करियोनि से लॉलेसनेस हाइब याइबो को लॉलेसनेस हाइब यानी लॉलेसनेस लो लेतबा लोलेस हाइना हाइरो लोलेस हाइरो अदे मथंगदा कइनो मिसरूल हाइना हाइरो रूल लेतबा मदुबु करी कवि एनर्की कवि मयाम से ज्ञान तारबा मथंगदी यंगो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट हाइबदी कइनो उचेक थंबगी मफम दो मदु उचेक कदाय थमी मदुबु करी कवि एवियरी कवि ए भी आई ए आर वाई मई सु नुंगाइते इसिंग सु युमदा चंगबा यावरे होय दुननी खंगी एसु खंगी को कसुम कायदे हयेंग सुम मई लेबा मतमदा सुम मयाम यंगबिरो कसुम कायदे प्रॉब्लम लेतेबको खुदोंग चाद्रदी चाद्रे मयाम से ज्ञान तारबो मथंगदा यंगुसे सिकला योरे सिकला नंबर 12 योरे मथंग नंबर 13 जेंग वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स आईदी कइनो बुक यामना पांबा है बुक पांबा है कइनो हाइदी लारिक यामना पाबा लारिक पाबा है सी ओनली कोइना स्कूल की कॉलेज की लारिक पाबा दुता नतेबको तो पसु मयाम अफाव अफाव राइटर लैरी मखोय की बुक पाबा सपोज हाइरो एपीजे कलाम की विंग्स ऑफ फायर काइन लै ए मालगुडी देश काइन लै फाव फाव एवार्ड फंगो मी मयाम अमा लै मखोय बु करी कवि बिब्लियोफाइल कवि बको bibliophile अथंग दे यंगो नंबर 14 the a person who eats human flesh id mi gi masa chaba mi do kari कवि मदुबु cannibal कवि बा cannibal हम ज्ञान तारा बसे cannibal नंबर 14 यौरे खोय मथंग दे यंगो मथंग दा one who is deceived easily हाइब को हाइबदी कइनो मी अमबु हाइबदी नमथाक तौबसी यामना लाइन तौबदो मदबु करी कवि मी अमबु इराय लाइना दोका पीबदो मदबु करी कवि गल्लीबल सिगी नंग सिनोनिम साइनिंग गदी नेफ हाइब यागनी नेफ से गल्लीबल की सिनोनिम्स नी अतोप सिनोनिम्स अमसु नंग हाइब यानी इंपोर्टेंट वर्ड से क्रेड्यूलस हैना क्रेड्यूलस को मयाम से अनि से ले मथंग यंगो मथंगी 33 सुबसी यंगो ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट हाइदी कइनो इबसु हाइतबा पाबसु हाइतबा मी दो करी कवि इलिटरेट कवि दना इब पाबा हाइबा मी दुबना लिटरेट कवि मथंग यंगो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर हाइदी सिंग से यामना कीबा हाइदी सपोज हाइरो तुरेल लानबा को हिना तुरेल लानबा मयाम अमसु यावरिबको तोन बा मी मागी मथौगी मतुंगिना ही उरगा ही द काखनबा इसकी जे अदु अता मयाम म लैदना लाई की ममिंग सोनबा मपुई ममिंग सोनबा मदु सिंगदो कने एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर तुरेन कुम मतमदसु हाइना दब कीबा मयाम अम यावरेबको मदुबु कटके हाइड्रोफोबिया हाइदी कइनो फोबिया बु लागलो फियर नि हाइड्रो हाइदी वाटर फियर हाइबको फियर ऑफ वाटर हाइबा यान ताराबसे नंबर 3 लेरे
Trate leire khoi mathangda violation of something holy sacred place. Violation of something holy sacred place ID kaino. Sam na hairaga sacred place ai badi dharma gi oibo mafamda violation tauba. Dharma gi oibo mafamda violation tauba do madu kari kawi sacrilege kawi ko sacrilege. Masigi atopa nang synonym signing adi violation haiba yani. Violation se masigi synonym samani. Kyan tarabo mayam. Aduga atopa amasu lairi blasphemy aina blasphemy siso masigi synonyms ni. Se exam da lakpani blasphemy aina su oibi ai sigi mahutta. Aduga synonym signing agasu blasphemy laire violation laire. A list of items to be discussed at a meeting haibadi ekoina meeting ama tawragadi meeting dugi magi objective to madugi matungina ekoina pot khara thammidana madugi pot che haidi ekoigi kari kari demand tawni sarkar da kain tawdro board matamda MP lakpado MLA lakpado madugi do karino a list of items to be discussed at a meeting dugi da kari kari no ekoina discuss tawgada do madu kari koi agenda koi agenda ma'am gyan taraba se mathang di yango a partial or total loss of memory a partial or total loss of memory haidi kaino gajni film yenglaba Amir Khan gi Gajni film do maji kaino short term memory loss oiba natro magi role do madu dunia bako partial khajitang oigera na taga total memory loss madu gi do amnesia haire ko total haire gana partial di Gajni film ne bako total memory loss haire na tere naam Salman Khan gi nahi yenga Salman Khan gi tere naam do tere naam ai ni se jab do Mathang di yango a person who does not believe in God haidi kaino mapu se mapu da thaja da ba isor da thaja da ba Allah da thaja da ba haidi kaino mapu lai aina thaja da ba do madu bugari kawi atheist kawi ko mapu lai mapu da thaja da ba mapu lai aina thaja da ba do madu bu atheist kawi ma'am gyan tara ba se 21 yaure mathang number 22 yango number 22 na kari hari an account of person's life written by self haibadi kari no mi amagi punsi gi wari do isana ibado aigi punsi gi wari do aina ibado kari kawi autobiography hairebo aigi punsi gi wari nangi punsi gi wari nasana ibado adubana autobiography haire aduga mi amagi punsi atopa mi amani ibado no madu kari kawi biography haire ko ma'am yantai ko Nangi punsi wari do nasana ibaduna autobiography aduga nangi punsi wari do atopa mi amana ibaduna madubu kari kawi biography sumaina pagadaba sidi se kamai paane wo meaning sumaina khar khangdo do heta phado ba loire adum yaramne adu matungda se previous year ne ba ko previous year do yamna repeated ba question aktani a person who draws or make maps id make yek bami make sem bami do map hai bako map sem bami do kanano cartographer ko wi bako mayam sidi lai the scientific study of skin disease ki scientific study ta wodo modu ko dermatology ko wi skin gi insects id kaino skin di khangi bako ko skin se skin any skin sa san gi so skin lai ko mi gi so lai human being gi so lai animals gi so lai to pagi so jiba mayam am gi lai mathang de insects id tin kan gi matamda scientific study to mi do kari kawi entomology logi haidi kaino study to bodo madubu logi kawi ma'am gyan tabro se athang de yango a person who collects coins haidi kaino ekhoi gi paper coin oigera ekhoi gi sum coin oigera madubu semba mi madugi matang da nei ne ba mi do madubu kari kawi numismatist kawi bako numismatist mathangda number 29 sing a person who opposes war or use of military force id kaino sam naraga lan tawa pam da santi pamami Russia Ukraine ge lan tawnari hoji natra makhoi du manung da mayam lan pam do mi yaurong gani ba id makhoi gi army sing du manung da gi so lan taw ba chaing da mi mayam yaurong gani but sarkar gi ko government na government na ka order pi bani nang chat ma thau ta ne ba du maina su lan pan do mi me ama yauri ba makhoi bu kari koi pacifist haire pacifist sigi nang synonym signing adi peacemaker hairo peacemaker peace pam ba mi madu peacemaker koi
mathang de yango the murder of a whole race or a group of people haidi sam sam na hairaga siga yango the murder of a whole race haidi koino pura jati sagai kaino ama khundu da leiba mi ama sagai ama jati ama or group of people mi gi group madu gido pura hat khibado hat pado madu bogari gawi genocide for example haira hoji Israel ga Philistine ga hoji lan taunari Philistine da mayam bomb tha da na hospital ama ama da lei mi mayam ama su sire madu singdu kari gawi genocide gawi mayam gyan tabra se genocide haire madu bu mathang de yango the condition of being unable to sleep haidi kaino tumbi daba mi mayam ama su lei bani ko ahing da pung ani ahum taraga tumbi daba pung mari yoraga tumbi daba su mayam ama lei madu singdu bu gawi insomnia haiba ko insomnia haiba ado amuki yango siga haipet mari leina mani one who walks in sleep haidi kaino tumbada koi gi one who walks in sleep haidi kaino tumbada chat pa hairi me tumbada chat pa haiji kaino mamang mangbado madu bu gari koi koi ba salo me ama lei bani ko tumbada America ga yauroba ha hero ga Shahrukh Khan ki acting ga tawroba tuje dekha tu kaina madu do ko madu bu gari koi somnambulist koi ko ma'am kan tara base Number 33, a glass tank where fish and water plants are kept. Have a glass tank ID. For example, see a coaching center gumbada, natraga university, the natraga yum the sutamane by nga glass and salaga tambado, madugi manung the soup plants, masamasaya when if Hazafaja Madubuga aquarium ko aquarium hiba. Yantaram Matangi 30%, a person who speaks two languages, ID Marolani Lonba. Marol ani loan mga suppose hai English Hindi loan mga medo bilingual English Assamese loan mga me bilingual Manipuri English loan mga madu kari bilingual Marol ani boira madu kari kawi bilingual kawi an office with high salary but no work hai badi kaino salary di yamna chaw ba adu ka thabak ti lai taba madu kari kawi sinecure kawi sinecure hai ba salary di paisa mayam phang ba ko beton salary se yamna chaw ba adu ka Thabakti leitaba mayam ama lei khoi Assam da su hoji thabak mayam ama sarkari nauna thabak changna kiba mi sing thabakti leite adu sum salary di phangi ba ko adu sigadi kari no high salary magi salary du mayam ama lei mathang number 35 yengsi an assembly of worshippers a gathering at a religious place haidi kaino gathering haidi kaino mayam punsan ba an assembly of worshipper ID sam na harega khoi Muslim gi harega na masjid leire a masjid ta namaz sonu tanami myam punsalli Hindu gi su mandir da puja ta umat na myam punsalli ba ko maduni Christian in church ta myam punsan ba do maduni ba ko congregation hai ba congregation ID dharma gi matang da nei na ba lai khuram ba do madu bu ga congregation ko myam pun ba do athang da yengo number 37 animals that eat meat haidi kaino sa chaba जीव एनिमल do kari kawi sidi sum science ki da yaw bani ko se carnivorous hai ko carnivorous grass puna grass nafi chaba do na herbivorous hai bani ko mathang de yengo one who loves his country ai de koi se india gi macha ne ba ko ai Assam da polaga soi origin di india kanoni India hayang aina nationality da kuma tam dai se karam ba leba kino hai badi ai si India hai ga ne ba ko aduna masagi leibak nungsiba madubu kari kawi patriot kawi patriotic song kain hydro madugi do mathangda one who loves all mankind haidi kaino miye ba jati khudima ko nungsiba madubu kari kawi philanthropist kawi ba ko philanthropist aduga one who hates mankind mibu nungsi da badum kari kawi misanthrope ko misanthrope haigera sini mi bu hate mi oiba mankind bu one who hates mankind haigana misanthrope hairo ko a person who loves money and hates spending it id paisa yamna nungsiba id kaino paisa nungsiba ri karino paisa nungsiba di expenditure tawning daba charging tawning daba kharcha tawning daba do madune wa paisa nungsiba ri se ado hates spending it id kaino kharcha tawning daba madubu kawi miser sam na harega arik pa mido madunia ba miser harisi ko property that is given to somebody when his father dies aidi mapana sikraba matung da madugi mapagi property do wealth to madugi do
कनागुम्बा मदा पी कनादा पी नि युमदुगी मचादा पीगनी अब को मदुबो करी कवी पेट्रिमोनी अब पेट्रिमोनी कवी यान तारे को मैम मथंग दियंगो a place where animals are slaughtered for consumption as food हाइदी कइनो सम सम ना हायरगा एकोई इंडिया से बीफ सप्लाई तौबदा वर्ल्ड नंबर 1 ने बको अदो सन से हल्लगा नत्र मखोने सप्लाई तौरिसे मपान की फॉरेन कंट्री सिंग दा गुजरात तगी को अदुगी मफन दो करी कोई एबत्तर कोई बको एबत्तर a place where animals are slaughtered for consumption as food हाइदी कइनो सा से चाबगी दमक सिनरिम नत्रो कंजम्पशन कंज्यूम तौबगी ने बको मदुगी मफम दो animals fu sabu hatpa ko slaughter adi kaino hatpa hai bani sam sam nairaga madubu gari koi abator koi a person who is addicted to something or drugs haidi edigari sikarino drug ta haidi number 4 kapa adagi tablet chaba du khak nate ba edigari siko edigari se sanaba pammi football sanaba mi se ma se football yam sana ningi je sama pham de chalaga sani madu su edig amani lari pa ba su edig amani sa poda mada chubado मधुगी दो निशा चुब निशा हारी से ओनली इंजेक्शन काब लगा नते ब सिंगली द मधुसु निशा चुब ड्रग की निशा नहीं निशा हारी से मूवी एक नत लेब मीसु ले मधुसु निशा मनी बको मधु बगरी कोई एडिक कोई एडिक अथंग दे यंगो ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स बिल्डिंग फंबा ऑडियंस हाइदी कइनो मयाम हाइरो ऑडिटोरियम हाइनो कॉलेज त लइत्रो से कॉलेज की जैसा प्रोग्राम तो मतम दा अमा दा लइबनी बिल्डिंग सारा लइबनी मधुनी ऑडिटोरियम है तो मैम खंगे को मैम एडिक्शन हो रहे है इचा से एडिक्शन हो रहे का ना हाइड्रो ड्रग का पमी खंगे लारिक लारिक पार सुमरु सु एडिक्शन अमने बे एडिक्टेड ने को ड्रग एडिक्टेड का ना हाइड्रो अदुनी द सुमाइना नखोय वर्ड मीनिंग दु खरा खरा खंगा फादोक बताबा दुगा मेन हाइदी मेन नखोय तौदोर से कनो रिवीजन तौबा नंग अमुक अहान बे रिवीजन द कमेंट पानी अहान बगी वर्ड मीनिंग से खरा खरा माना को असिगी वर्ड सेंटेंस ने करी हाइदी सिगी खर खंदोगा सी फादो वार्ड से करी होइनी अदुई मतुंग दगिरी नंग मथंगी रिवीजन तौबदा खरा मा नंग माइंड लागलाने बको माइंड लागलाय मतुंग दा मथंगी अहम सुबु रिवीजन मरी सुबु मंगा सुबु तौबदरे नंग सुम प्रैक्टिस तौ मतम दा क्वेश्चन बैंक दे प्रैक्टिस तौ मतम नंग उबगा सुम हाइबा ngamgani सिगी सेंटेंस सिगी वन वर्ड सि करी होइनी हाइबदो सुम हाइबा ngamgani ai sa na ai parakpodo nakoi dani aina ai experience to ni share tawjari se मथंग देंग उ ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन है अंगांग यंग डॉक्टर को अंगांग यंग डॉक्टर दो करी कोई सिदी लोइनमक ने सु खंगे बको खंग सो एग्जाम दा लागलगा इ इरमदबा सु मयाम मा यावरेबा तौरमदबा यान तारो मयाम पेडियाट्रिशियन हाइड्रो अंगांग यंग डॉक्टर दो मदुनी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हाइबदो ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील हाइदी कइदो मीगी a person who breaks into houses haidi yum thugairaga huran bachangba mido madubo gari kawi burglar kawi ba yum thugairaga huran bachangba mido madubo gari kawi burglar yan tabro haidi ekhoi gi khungang sida su marak ta dugo ma thodok mayam thoi paisa yamna tanba mi makhoi gi mayumda haidi yum gi grill do kaklani machine ko du su khangdi ba ko duga thong thugairaga आदि थोंग सु मिसिन कक्तोरे बा दुगा नुंगदांग से नोंमै नमगा दोमेना हुरान बा इंसिडेंट थोकपम यावग्रे बको दकाय रेना हाइबदो सी सिंग से नखोय फादो बको से एग्जाम दा रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन नि constant efforts to achieve something हाइदि कइनो constant efforts हाइदि कइनो करिगुम्बा अमा फंगनबगी दमकता लेप्तना होनबदो मदुबो करि कवि हां सिदी इलाई लाई बनी सिगी से याम इंपोर्टेंट परसिवरेंस है बनी को परसिवरेंस कंस्टेंट एफर्ट्स लेफ्टना होनबा टू अचीव समथिंग करिगुम्बा म फंगनबगी दमकता मदुबु कर परसिवरेंस नखोई ड्यूटी ने परसिवरेंस है कहीं नखोई कंस्टेंट एफोर्ट पी मथौ ताय लेफ्टना लाइफ मथौ ताय एग्जाम क्रैक तौबई दमकता मदुनी मथंग करी लेरी एक्सपर्ट्स इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी तौबदो मदुबु करी कवी ऑर्निथोलॉजी कवी लॉजी से लॉजी मीन्स कइनो लॉजी हाइबडी स्टडी हाइबनी बको लॉजी मीन्स ऑर्नि स्टडी मथंग द नंबर 49 सी यंगो नंबर 49 ने करियर ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स अल्कोहल सिदी न कोई लोय खंगे दना अल्कोहल आईडी कइनो
alcohol khangi ko ma'am alcohol ID kay no pek pek to khangi dana quarter ama ni quarter ahum mari dugi do pai da mi do mapunsida yu thakta ba mi do madubur gawi t totaler ko ko t totaler si jing je exam da manga rak taru rak ahum lak mari da hanjan 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 lak pa question ngak thani ko asi gi sinoi phado adai makha gi important question ai su mayam ma pirakani class ta ne explain to boduna khangba hi le ba pdf pi badagi mayam gyan ta bro mathang ne yengu se last si na khoi gi ni ko number 50 se to run away with a lover hai ba ko to run away with a lover lover ga noi sai gi chen bodo na yum gi mina yadre dana ए नंग थबक तौदे दोई नंगोन नुपी कमाई नुपी दोरी दोई दी चेलसी एना चेली बदो मदुबो टू रन अवे विथ ए लवर नंगी नुंगसीना बगा नत्रगा नुंगसीना बिगा चेन की बदो मदुबो कोई इलोप को इलोप या ताबो मैम अदो से इलोप से किसी सिनोनिम्स हाइरे ने खलो फ्ली है बे यानी एस्केप है बे यानी बको फ्ली है बे यानी एस्केप है बे यानी sini nang sumay na pagada ba ado arik pada any SSC exam tha bagi damak tari ko lising 2000 3001 word substitution lising ani makai mok pawa mathau tani lising ani minimum 1500 ti phawa mathau tani pha bai isi kitang khanglaga phado ko loire du khaktani dui matung da previous year do practice tawro yare दियाम लूदबनी vocab से को vocab है से याम लाई बनी क्वेश्चन तारा दी एकदम रिजर्व नहीं है इसे अदो सी की पीडीएफ टी सुम ग्रुप ता फंगनी न कोई ग्रुप ता या याव बसुमी यावरम गनी याव द बसु यावरम गनी बको अदो यावनी ग्रुप यावनिंग बसिंग सिगा नंबर पीरा लैरी सिदी न कोई की नंबर जॉइन तौनिंग बा जैसा न कोई ना जॉब की मतंग दा हंगनिंग बा खंगनिंग बा लैरगा सु सिगा सुम कॉल तौरक यानी तो online class to mata mata tawrakano nungdang pung tara gi matungda tawrakpa yani adagi nongthil sum anytime tawrakpa yani offline class tawrasu ai mobile pair sum ai call receive tawrakani na traga whatsapp ta sum message tawrakani buko ado mathangi class ti nakhoigi mathangi class se current affairs hoina tawrani ko current affairs se fajana yengo current affairs lakpane ese sida yam important role ni current affairs ki duna current affairs so khangba zaruri ni gk gs se yamna henjenna mark mi khudi mana di topper phaw mark 50 duga 35 36 37 domain phangba yauri 40 phangba kana so 50 phangba yaudre bako kari no di gk gi syllabus se fix leite hangning mong de hanglakani tawigum masung syllabus khara di leiri topic khara di leiri madugi topic to paraga di nang sum exam aduga sum mark se sum score to ba yagani ko dona ngasi gi dekho class loire si video se mai mahta live class ngayak tau thoki ba sine phai aduga live ko video ga ani se video na reach oi ba hele ba public ta reach oi ba se video sina heli aduga live class na khra wali live ta changdo se only akhang ba mi du khakta ni changdo se live ka dai re du su khang da ba myam ma yawri ba ko live class ki playlist puthok ba hai ta ba myam ma su yawri aina khoi da uhange si yengo na khoi khanglam da basu mayam ma yaram gani si hojik class ta oi si ora ba se si hojik mi kuntra yeng ye ba ko ado hojik siga leire ado video kadai kadai da lei hai ba do siga loina ai uhal lakke ba ko na khoi da video kadai kadai lei hai ba di yengo se video sari se kari no siga home leire home siga di sum ulakani sumaina playlist kra recent latest class ta gi basing do tholakani aba aduga video sari sina ina record tawraga tholokpa ngasai ina Assam government job ki video ma ka upload tawkhibani siga leire ade short sidi aten ma video lakhalakpa siga lakani ade mathangda live ki interface sibu interface ka webo ko adu khangla baina live ki option hairage live ki option siga chatlaga siga lei changlaga yenga da ba siga live class tawa myam ma yawre ba ko agnivir khangde SSC khangde ama myam ma yawri si singsi yengda ba myam su yawram gani masi yengo si su yamna kana ba ngaktani adu sumaina changa yenga da ba mayam gyan ta de ko adu si pdf fangani group ta adu sum patho to pasu class tawni atopa subject ki adu hayengi mathangi class ti current affairs hoina tawrasi mayam ngasi di ngana lotion khre
minute nifu da loi sale ko me minute siga nifu siga 30-35 minute muktani ai gi lecture se ado fare aduri mayam koi ngasi di class loire hayeng amuk unarasi mayam se gyan tabro class se kamain tawi nungai bro nungai tro mayam se karino ipang pangi se chaka lamna rabo maths continue to be okay SSC GD exam lakpaga haibi okay hoi loina kainoda YouTube ta information dugi update lakani exam lakpaga okay ado nakhoi khra channel se share to channel share to ba yamna wali bako adunani egi subscriber su yamde do channel se only video ama khak viral loibai mathau ni video khadimak viral loibai mathau ta changdi bako ado nakhoi na viral tawge haragadi viral tawbai ngammi bako ado hojiki matam sidadi afaba thabak tari viral tawbidabni aba ado fataba thabak nupa napi phangnarame pharammega adu tawrammega adugumbadudi sum yengo Facebook ta sum changoba sum thokna leiramme ado nakhoi sa ojaja farsu maso live ta laglani yam kuiro magi so exam loidore bako class exam am khaktani ngaire so matam mayam ma leidi date kya dano mathang thagi date 18 haibra kyano tai hai do marksu karigomba magi se nini humni matung dagi maso nakhoi gi ojaja farsu live class lakko yai do ready nongda class ani tawrani ado Assam gi thabak hona basing su aina ngasai video ama tawbani duga su video duga loina yawbani kanagomba thabak hona ba mayam ama lei chahi su 40 plus 41 la 42 ro oibani ba grade 3 to 38 plus 42 years hoba thabak thaba yai grade 3 4 gi ado kanagomba na coaching yawa ngamdaba paisa gi problem oiba mayam ama yawi age haigat pa mi su haibadi angang singi marakta chatlaga coaching tawbado ikaiba mayam ama su yawri makhoi gi damakta ado kaino tawba yani makhoi gi damakta khudingmak to mayam khallaga live class tawgena khalli ado nakhoi na khara channel se share tawro aduga mayam gi su comment tawbiro gi ngasai grade 3 gi previous year question maths ki nei nabado adugi do comment adik pada mi chani gi comment mathau tai karingba lakpa taragadi ai class tawni Assam ADR grade 3 4 laire Assam police na chingbagi ko mayam phare dadi English su tawsi sarsi tawrisi English ni ko dusina vocab haire vocabulary haire ado English ki grammar su tawni grammar dudi phajana naithorake yengo bako grammar se gi takpagi niyom lai kamaina khanghan gani student da sir Assam police se pay level kya hoige pay level se makhoi gi se Assam police ki constable se ai wakhal da ko grade 4 oirambani aduga PSA aigi student police ta mi kuntra hoji hoji lai ko Assam police ta mi kuntra already thabak oidana posted ne ko mi kuntra Assam police ta dusumai na makhoi da hangbadadi training matam da 27000 muk phangi na hai aduga training loire matung da sum 28 29 hoji ti sum 30 plus ka oirambani na khalli editorial vocabulary sini pami si okay hoi ai dusu purak na bahon nage ithanta oi banina subject amada amuk chong dawrani nungai te bako ado ja se to phanglagadi yamna nungai jagadaba Assam police constable grade 3 police constable si grade 3 oiramoi grade 4 oiramgani paisa nambi tawbro sir Assam police ki Assam government job ki diko hana congress na palingai matam dadi paisa ki danda se leirami do hojik BJP lakpadagi di tawdre ai student kuntra oiri do paisa siki ma pi da bi ne bako paisa siki mata maru ma pi da bi paisa lupa ma pi da bi thabak loina engonda coaching tawra loina oina khiba ngaktani paisa nambi leitabani adagi plus central government da paisa nambi leite bako aduna lari phajana hono thaba oigi hairagadi tha GD gi thaba oigi hairagadi kam se kam arik pada ko tha mari natraga manga se nang sacrifice tawa ta namana bi thadokro party thadokro lohong chatpa thadokro mayam punba get together thadokro so punamak to tha mari manga se nang pura mangkro banang si leitaba chap man halo dui matung da tholok pada id explosive id bomb pokhai be mong da id thaba oiri na mayam se surprise to buru dumaina hono ba do nangi determination potential gi mathak depend tawi plus
nangna larik tamlagido kyam khangi only hotna khakta yadeba aigondasu hanadagi khara khangba concept basic knowledge khara yawa mathau tani Manipur dagi thaba yagadra Manipur gi yade ko state toan wi state ki thabak se magi state to khakta na thaba yani atopa Assam gi thabak se atopa state ki thabak na thaba yade natradi kadai dagi Bihari machana loy thara loy lau khani Assam gi miyam de su phangoro yaradi Bihari macha sidi Bihar ki macha singje lai gombani ko makhoi singje lai ga chapmana yeba Assam da su Manipur da su mayam SSC GD ki exam written exam thaba yawani karigino idi Assam Manipur se siga cutoff yam deba Bihar ri nang 100 plus na 110 20 do maina oi Assam police dobi gardener eseta grade 4 constable and SI grade 3 constable ki SI ka grade 3 ni hariba acha okay fare kachu kai de class tawroi khallaga tawle ramme sar so set sir SSC ki exam sing loina thabi ngamba oi jege hoi honda view thabo honda view ko honda honda ga phangdori mi honda ga di kadai dagi phangani aduna thabak honda ga dabani ahan bada honda daga di nang khangoi ba ko football saning adi field ko batai dana field ko laga haiba hitaba kawa haiba hitaba loi khangdori ni aduna thabak honda ga dabani faredri mayam akoina khara channel je share tawro Assam gi mi di comment tawri bai haiba ngamaro grade 3 4 gi thabak honda ba topa Assamese channel mayam yengramasu yawgani ado isagi irol da leiba hari siga mi gi marol takpa duga ani sikhenari plus Assam gi YouTuber mayam ma hoji grade 3 4 Assam police matam dari tholak pani ba ko aduga SSC railway gi matam dari amta wo phangroi kari no di moina taliba mongdo hanagi asang ba school da akoina match tawro ko dui mong da tai ba makoi yamna short trick ta tak pangamde aigi grade 3 gi solution do yengo grade 3 do makoi na tak paduga aiga aina tak paduga kyam khena yen haibu ko thabak khanbagi mong da GD da hawgada ba type sing khallaga hoi sure tawni GD gi korom dai da yes tawra loire tadi kana gomba question haning ba leibra sum hangakpa yani ka sukai de question haning ba leigri sum hangbiro good night tawrasi duri mayam nakhoi gi any problem job ka mari leina ba ko job ka mari leina ba sai job full of pressure kaino SI city Assam police ki SI city yam henjan ludabani kaino GK gi khara hena lakpani ba question 60 70 domaina lakani reasoning dagi question 35 muk lakani maths dagi question 5 English dagi question 10 domaina lakpani SI ce aduna GK gi part na hena pau nasana karigomba self study tawragadi Manipuri cutoff marks ki amu oidona general da SSC GD gi sumai khanbada SSC GD gi OBC gi physical gi oina ko physical gi oina last year de chat khrido physical se kyano 43 ne bai khoi Assam ga Manipur ga mark amani ga ken ramgani ado handak ki city yamna henjanna luba oide question do duna sum ai khanbada physical gi se 50 dagi 60 gi manung do oigada ina khalli physical gi final gi oiragadi siga khoi gi Assam da chakri do 64 ni 63 something oibra kaino tawbone ba ko dudagi siga oiragadi 70 dagi 80 gi manung do gani final cut off sum aina expect tawjabada Assam gi job Manipur macha thaba yade Manipur gi job Assam gi macha na thaba yade Assam gi job Assam da pokpasing na thagadaba aduga Manipur gi job na Manipur da pokpasing na thagadaba aduga domicile do nangi pokpham do origin do Assam oiragadi thaba yani ba Assam da pokpa aduga Manipur da leiresu sum Assam gi job thaba yani ba ko mayam adu keno tawre loisalase koi class se do na koina channel asi na koi da kariguma kana phanglagadi na koi gi namanaba imanabi adudagi friend circle ama mayama lairi group lairi madura na koi na khara share to only Manipur gi da te Assam da lairi ba mi khuding mak tasu
Assam ki thaba ko na riba kasar ki da mafam mayam ama leiri mitai amasung mitai pangan nakhoi khuding makki thaba oihan bagi damaktani na thoklai se ho sakta hai nakhoi na khalam baya hai ba ko ai se oiroi da ba mi na traga je sama negative khalam baya hai ado nangi nataba wakhalni karigino hairadi ai sa mag ai se CGL ki coaching tawrure exam su crack tawba yauri tawdaba su yauri ado khoi khungang dadi ko khungang dadi haidi coaching tak pasi yamna oiroidaba type ta haidi permanent oiroidaba part time do maina khalle ba ko Delhi da nang tang na rising city paisa myam phangi student myam lai khoi duna environment si somda wat leba madugi environment do progna bagi damak tene na online offline YouTube na chingba se class hau do se smart board lauraga si smart board sigi mamal lupa la ani makhai ni ko 2.5 lakh ni olang badi khara langi ado yam hinjanna langde sir GAC khara vast oi kamai pagani haifet haibi hoi okay ai du so hairake dugi lari kari kari book pagani paro ne chingbodo ai dugi video ma fajana semlo ke ai so handak si khitang iba masa ngamdaba na maram oiraga ai so khitang problem oirure ba ko duna so class duna ne na class taw rido duna khoi mayam gi problem ama jisal phudima ai na sum ai na angam ba help tawgani mayam di kari ma tension lawruno aduga Assam gi thaba honna ningba honda natraga GD की थबक थानिंगलगदी को अखोइगे लखीपुर एरिया के मनुंगदा स्टूडेंट मिटे खंगदे पांगन मचा खंगदे कनागोंबा कोचिंग यावनिंगगदी सुम अइगोंदा कंडिक तौबिरो अइगे नंबर दु मयाम सु खंगी दोनी मसाय क्लास तौबदा यावरिदो अदो थबक ओइनिंगगदी को अइगोंदा कंडिक तौबिरो सुम टाइम पास की दी कानदे हाइदी अइना करिगुमा तालगा नंगना लौसन मंगम जगदी दु थबक ओइबा यारोइबको अइना ताकपदुगी मथक्ता नंगना होनबा ताई ओजादना ओनली वर्ल्ड की बेस्ट टीचर होइरसु नंगना नयुम चलगा तुमा लेथोगदी यारोइबा नंगसु होटपा मथौ तानी प्रॉब्लम सॉल्व तो मथौ तानी नंगना खंगलेबा कांसेप्ट तो अप्लाई तौरगा दुगी मतुंगदनी नंगना थबक ओइदोरिसे आई ओजा अफबदा तम्मे थबक ओइरनी हारगदी यारोइबको ओजा अफबदा तमले आई थबक ओइरनी हारगदी यारोइ अदो इसासु होनबा ताई अदगी खंगदबसिंग ओजादा हंगबा प्रॉब्लम अना ओनोबा सॉल्व तौबा अदुगा यारिबा मखै नसागी प्रॉब्लम दो नंग मैथ्स की प्रॉब्लम अमा ngamdreba अदु नसाना सॉल्व तौबा होनो सॉल्व तौनबा होनो गूगल ले गूगल ददी नंग गूगल चंगागा मैम येंगबा याद्रो गूगल चंगलागा नंग गूगल दा नंग मूवी डाउनलोड तौबा ngameba but प्रॉब्लम अमा लाखो मतमददी कनो तौबा ngamdeba प्रॉब्लम अमा लाखो मतमदा सॉल्व तौबा ngamde गूगल चंगलागा क्वेश्चन नमो दुम थोलकनी आंसर अदो नंगना खंगबसु यावरकनी खंगदबसु यावरकनी अदु क्याम वाबा फोनो अदुमैना हादी ओजादा हंग्रिंगैदा नमानबीदा हंग्रिंगै नसाना हाना होनो दोरदी नंगी एक्सपीरियंस तो म्याम लाकनीबको अदुनी मीना चाक इनबीबगा नंगना चाबगा क्याम खेनै अदु खक्तनी दु ज्ञान तारो अदु थबोय गेरदी लरि पाबा ताई लरि पाद्रगदी वाद्रगदी नुंगायबा फंगोयबको वादना नुंगायबा फंगोय फंगलोय अदुगा वादबीदा नुंगायबसु पामलुनु वादना नुंगायबदु याम कुइना लेहौरोयबा सारगी मिंगदी करी कौगे ऐगी मिंग MD सादर हुसैन कौई ऐ सुनाई कसार सुनाई दगिनी तुमदो MD सार आइना हायरे दोनी यारे को मैं आमदुदी बैटरी सु मई सेट करे अदो बैटरी सु टिटार कन खोंगे बको हाइदी मई से यामना होजिक पुइदेना लाख पंगरांग दगी मुला लैरिमी अदो नंगसी लोइसलसी पुंग 8 मिनिट 3 सु यौरे अदो मथंगी क्लास थी करेंट अफेयर्स की ओइना तौनी मैम बेस्ट क्वेश्चन चामा खै पूरा लाकनी करंट अफेयर्स की 100 बेस्ट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग SSC एग्जाम्स और एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स लाखदबा एग्जाम सिंगी मरु होइबा इंपोर्टेंट होइबा क्वेश्चन चामा पूरा लाकनी फरेदरी मैम मथंगी क्लास ता उनरसी असी गिदी गुड नाइट तौरसी मैम जारे को फरेदरी मैम गुड नाइट